Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit ha Pyndap da ka Oswell Suk hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban shukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu laisan ar riwe khandai pra Kani kadai ka Wandame Aqua Shop Live Fish. Kadai ka jaka ka bagi dia ya ki Dohkha im. Bat kadon harut ka surak ba ha maulai bypass. Haga shisni uba welcome maring uba dai utrai. Ujude Dohkha im kumba arne lai kali. Nrei hagini gisni ba kadon ka jingpang masi bat ka jingdon formalin hagi Dohkha bawan rak nabar. Uba welcome umla ban Pyndap Dohkha Shuh namar baki briu kilawan Tuid na keleng kijaka ban wan Thied Dohkha na bat hab ban lekit Dohkha im na Asam ban penbiang ya kijingdon kam ki Paidbah. Uni orang ba ula kentu ya ki Paidbah akibadon ya kijaka bagi dei ban pai khmat syaga kamri Dohkha ru namar baka dei ka kam ka ba im kamai bha namar baki briu menta habaki Thied Dohkha ru ki kwa da ka ba im bat ka mensem jong ki ru ka suk habaki yo I dalaki jong ki khmat bat kampen artatien Shuh yaki. Kamri Dohkha ini te mar lasdang ado por bangi ngidang red lasdang sudah meipa te tuko por tengi imdon por ya ngidang pule mo ni pule semester jenta dang ila ya ada pule ila ya he tingi simti biang tingi ni kam insya tingi ri tang sesnong sementara tingi persang berwarak nak bisnis mulai seiken bende gini Dohkha lokal Dohkha ini kena compare mensua bat mentah hoi mensua gibre ki daki bayar ripung betul kibril nak tang ban sialik kuai le terai mentap de kibril marba plei samanta kini ki Dohkha ki bon nabar tip hi ki long lo dikila ya be bahai kini ki Dohkha lokal jini ban ba marki kini kimdan ai jadi Dohkha imbet tip stu am tong bina om long tu ki Dohkha ba ki kuai he takadau ke ni ke sini ni te ke song ka ji poi kamar dan teng akali lai kali sisngi dang lap yo mar ni ke long tang nangi na ka Wandame tang nangi na ka Wandame ko shop ni Dohkha don bengi namangi don pung snong ro ngai ho ngimla ron Pyndap na pung ni tikidon skiwi ki pung ro ki ba saboi ki bayari Dohkha ni bitur unda ki la he Dohkha ki on ngi tengi let ban tong ban Thied ki Dohkha ki ban ya yo kita bam yo namar tang nangi ning namla arban Pyndap ting hap simru sanaba te pen besim nabar ke dino marigau asa kidai Dohkha ba im bet entah te kadipan ba kidong ni Dohkha im ya mat ki bre borok asalia ban bam ni kido kiebe ke Dohkha te kumni ruba yari Dohkha ba yadi Dohkha ung sim jar ba ban biang te marmo kidawan kidon bakwa ki karet kidon diwan bakwa ki bahe tengi pada ban poi Dohkha don ho teng poi ki baret teng poi ki bahe te kibri ki simbe ki Thied be tang banyo ban bam ka kham kiu khndiak menta re bania compare bat katu men swaba kadang ya yo ka nra te mo dari kadang ya be ka nra te re mentap te ka kiu jong bagi dia ni ka kiu ni imla te Dohkha kim simpor kong ban he Dohkha
Tapi Dohkha berpibu mentah ni. Kau mentah kibaret dari kat Malaysia Muslim pila ayok yang bende ke. Di sisi pila abu pila kat hapung tu pila tek sisibun ni Dohkha. Kalau belum di kuantal di tuan kesong ki jing hek jing hapung. Jaga por berpibu hapung ni berpibu di pa di Dohkha gitu ya. Thied tu ki sembai kibaret ke. Baret sembai Dohkha. Belum beri siar ke juk ikan. Siar lu hak beri gitu kibaret ya sahe. Dohkha kalau mentah juk. Tanginang ni sekali galot dak sini. Tang bon Thied nang ni. Tanang ini kan. Jangan tiap nomor ki bobon ki bayi di Dohkha situ. Katul pi ong memlak ban Pyndap. Melak pada Pyndap. Ya gini Dohkha te ya mentah ki bon berkiwan sim ki customer ki Thied. Kilo, 8 kilo, 1 kilo, 10 kilo. Kita ikong yang mentah ki bek pergi mo do Dohkha. Sayo te kasong ki tu kinung yo, lagi nomor ni melera ada sayo. Kasong ki bagi kuat Dohkha dengan sim ban dia yo, habon sim ni nang ni. Ni sepen packing ni ku mengilek mensyua kan, mensyua ngilek mentai. Siapa nang ni pen packing sakit sayo. Tinggi ki Dohkha te ngi sempen ki udor ya. Nadu bunyi play kene kawan dame. Pasuk ni kador ka dekar ni dia laispa. Kabam plang dia laispa itu karet di kamek ba klek kaski di kaba di ka Amerika ka Putia ka lang tu itu berit ni dia kita aspan rupo aspan nyupo hado arspa BM ndai kita ya na kaliang jini ka wanda me apa shop saya i penslor mo i kun samla lada ki badai nang ni nasor ne ki badai nang gendong ne Bakinya badan kita kila ban sna ki Dohkha nomor ka kam Dohkha kam le ka kam ba e kam le ka kam ba stom bajinja ka kam long ko ba phiri sniang ba phiri sia no ba phap pen khoj jabo jaban ba phap ta kan phap li ai bam le ki Dohkha chi sim ba phila thik sembai ki baret kila bu kila im hang to ki ai tu jing bam fit iki ba ki de ban bam ki tangkat tai kong de Ndak la he la Shuh de sop.